Mumeze neza, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye gutegurana ukuntu bakora tofu. Ku bantu batabizi tugiye kubyigana. Aho rero zari soya twaziraje mu mazi. Iyo uzishyize mu mazi saa 2 za nijoro, ubwo ugomba kuzikuramo saa 2 za mu gitondo. Ahangaha rero twari twaziraje mu mazi turi kuzikuramo, dore ngizo umva ziba zabyimbye, no kubyimba no kubyibuha. Umva zabaye nini cyane, muri kubibona ukuntu zimeze nyine. Ahangaha rero twe tuvuye kubishesha, raba ukuntu bimeze. Twe tuvuye kubishesha, urabona ntibikiri soya, byabaye ibiki ubu. Gusa nyine ahangaha twe tumaze gushyira mu kintu kinini tugiye gusukamo amazi. Ahangaha rero nindi kubaza ntise turasukamo amazi angana gute. Nga baravuga ngo ushyiramo amazi ugakomeza nyine uvanga kuriya kugeza igihe ubonye yuko bitari amazi kandi bitanafashe. Nibwo rero twakomeje dusukamo amazi tuvanga, urabona biracyafashe, haracyarimo ibintu nyine by'ibitsima. Dukomeza dusukamo amazi, ariko ziriya soya zari nk'ibiro nka 3. Byari nk'ibiro nka 3 biseye. Twakomeje rero dusukamo amazi tubona bigifashe kugeza aho injerekani y'amazi yashiriyemo. Ahangaha rero twe tumaze gusukamo amazi, ubundi iyo ushaka uko nguko biteka byabira kikaba icyayi. Ahangaha amazi yarabaye makeya bigifashe, tugateka twongeremo andi. Twe tumaze kongeramo andi rero, ahangaha twe tubonye yuko ayo dushyizemo ahagije. Ngira ngo muri kubibona, turi kubivanga kugira ngo nyine ibibumbe cyangwa ibinombanumbye byose bihure n'amazi. Hanyuma kugira ngo tuze kubona uko tubigira neza, kugira ngo muri kubibona. Ahangaha rero twe tumaze gusukamo amazi twashyizemo twabonaga ahagije. Ahangaha rero twe tugiye kubikamura. Ubwo rero hariho abantu bafite utumashini dukamura. Ubwo ufite akamashini birakorohera, cyangwa se ugashaka ikindi kintu, igitambaro cyangwa se, ariko twe twifashishije agafuka rero karafasha ku muntu udafite imashini, kubera ko usukamo, wamara gusukamo ugakamura. Ahangaha rero twe turi gukamura bya bindi twavanze n'amazi, turi kubikamura kugira ngo tubone amata. Ibi ngibi rero umuntu aba yamaze gukamura nibyo ashobora kuba yateka bikavamo amata. Ku bantu bazi amata ya soya, niba warayanyweye ngira ngo urabizi ko aryoha. Niba utarayanywa rero uzabigerageze, araryoha. Umva nta mata aryoha nka ya soya. Wayanyweye ntabwo wazongera kwiteza ari amata y'inka rwose pe, wazajya ukora aya mata ya soya. Ahangaha rero twe tumaze kubikamura byose, dore byari bivuyemo ukuntu bingana. Twe twashatse igisafuriya kinini. Ahangaha rero twe duteretse ku mbabura, mbaza ngo byari bimeze gute. Twe dutetse ku mashyiga, ku ziko, ku nkwi mbese ubwo ngubwo. Ahangaha rero byari bimaze kubira, dusutsemo vinegre. Imyotsi yari imyotsi, umva amaso yari yabaye amaso. Ahangaha rero twe dusutsemo vinegre. Iyo bibize uhita usukamo vinegre kugira ngo nyine bigire tofu dushaka yikore. Amazi ahita atandukana ngira ngo muri buze kubibona. Ariko iyo ushaka amata, iyo bimaze kubira uyakuraho utarasukamo vinegre. Iyo udashaka amata rero bikibira uhita usukamo vinegre. Ngira ngo muri kubibona ahangaha nyine twe turi gusukamo vinegre. Urabona bimeze nk'amata yapfuye. Simubizi iyo amata yapfuye ukuntu biba bimeze. Dore n'ahangaha rero iyo umaze gusukamo vinegre niko biba bimeze. Ahangaha rero ubu ngubu iyo bigenze uko nguko, iyo ushatse uhita uteruraho. Imyotsi yari imyotsi, amaso yatukuye. Ahangaha rero twe tumaze kubiteruraho. Rero twebwe nta bikoresho nyine bikora ubusanzwe tofu twe dufite, nyine twiyeranje nk'abantu bakuru. Ubwo twashatse nyine aka ni agasupanete muri kukabona, dushaka n'akandi kantu nyine ushaka wakoresha akayunguruzo, kari akayungurura ubugari kugira ngo uze kubona forme iteye nk'akayunguruzo. Ubwo rero ahangaha nibyo twari tumaze gusukamo, none ubu tugiye kubikamura y'amazi avemo.
ahangaha rero umutwe turi kumwe niwo urimo akamura, ari kubikanda nyine kugira ngo amazi ashiremo, noneho hasigare ya tofu yacu dushaka kandi ize ifite forme yafashe nyine yakomeye. Ahangaha rero nigize maîtresse ngo ngiye ngo kubihambura nari kubipfundura ndashya koko umva biba bishyushye nyine nubwo twe tukibikura ku mbabura. Tayari rero dore ukuntu ivuyemo imeze, ubona yakomeye, muri kuyibona ni nini. Mbibutse ko twakoresheje ibiro 3 bya soya biseye. Ahangaha rero nari ndimo ndi kudukata nyine, ukata size ushaka wakata nini cyangwa ugakata dutoya. Hariho abantu bavuga ngo dutoya nitwo twiza kandi ujombamo ikanya ugahita utamirira rimwe. Aho rero urabona nimaze kugakata muri iyo size, nakomeje ndi gukata rero nkajya nkanda nyine nkumva zirakomeye. Aho nari mpiye koko zirashyushye, ahangaha birashyushye bya danje. Daraho ngo nigize maîtresse ndangije mitanshya umva ntago yabyoroshye nyine umva, ariko ndababwiye ngo natangiye mu gitondo 2:00, rumva twe twazitumbitse 2:00 z'ijoro, twagomba kuzikuramo 2:00 nibwo twabitangiye, ariko ahangaha twari tugeze mu masaha 5. Urumva yuko bitwara umwanya, bizakuba bifite umwanya uhagije mbese wo kubikora. Ahangaha rero nari nkomeje gukata ndi gucamo nyine udusize nifuza. Ahangaha nyine urakata, bishatse ugakata dutoya cyangwa ugakata nini, mbese izo ushaka. Nuko rero nkomeza gukata naho nari mpiye mpita ntereka hasi, umva biba bishyushye cyane, bisaba kwitwararika nyine kugira ngo udashya. Ngira ngo muri kubibona ahangaha rero nari maze kuzikata zose, ngira ngo muri kubona udusize nakase ukuntu tungana. Nakomeje nkanda rero nkumva nyine zirakomeye, ntabwo ishaka gushwanyagurika. Ushaka kwibaza se bino bintu byavungagurika? Hoya, iba yakomeye rwose imeze neza. Ngira ngo muri kubibona ko nakomeje nzikanda kugira ngo numve niba koko zikomeye. Zari zikomeye rwose, zimeze neza cyane umva. Ariko nyine bisaba kutagira ubute, bisaba kwicara nyine ukarambya, bisaba umwanya munini cyane kubera yuko urabona nyine ni process ndende. Twatangiye ari soya, turabishesha, turabiteka, none dore n'ukuntu bibaye, reba aho tugeze. Ahangaha rero nafashe amazi nkatiramo ibitunguru bya poiro, ukatiramo ibihwanye n'ibyo ushaka. Rero ahangaha rero maze gukatiramo ibitunguru mu mazi, nahise nshyiramo za tofu zacu. Impamvu rero nazishyizemo ngiye kuzitogosa. Nimara kuzitogosa ahangaha rero iyo uzikawushije mu mavuta wabanje kuzitogosa, nibwo nyine wumva ziryoshye ukuntu, kako nyine uzitogosa ushyizemo n'akunyu. Urabona hanga ndi gushyiramo umunyu, mbibutsa ko byari kunkwi, imyotsi yari imeze nabi. Ubwo ahangaha rero namaze gushyiramo umunyu, none ngiye gupfundikira bigatogota. Ahangaha byari bitangiye gutogota, ubwo rero turarindira bitogote. Nibimara gutogota rero turaza kubikuraho. Ahangaha rero nanone byari bitangiye gutogota ariko bitaratogota neza. Ubwo rero bitogota, agatunguru agahumuro kako bigenda nyine byinjiramo, akunyu kinjiramo nyine bikaba sawa. Ahangaha rero tayari byamaze gutogota neza. Ubu ngubu ngira ngo murabona yuko byatogose zitashwanyaguritse, ziracyameze neza nkuko twazikase. Ubu ngubu rero umuntu ahita zikuraho, yamara kuzikuraho akazikura muri aya mazi, ubundi ugashyira mu mavuta. Ahangaha rero twe tumaze gushyira mu mavuta, dutangiye gushyiramo iza mbere. Ngira ngo muri kubona zitangiye guhindura isura. Urarindira rero zigakomeza zihindura isura kugira ngo tayari ahangaha zamaze guhindura isura. Ngira ngo muri kubibona ubu ngubu wazihindura. N'ahangaha ngira ngo noneho mwabibonye neza, ahangaha ziri kumuka neza bimeze tayari. Bibutse yuko y'amazi watogoshejemo utayamena, urayabika. Ndaza kubereka aho turi buyakoreshe. Izi ngizi zari zimaze gushya zivuye mu mavuta, tugiye gushyiramo izindi. Ngira ngo uri kuzibona ukuntu zisa, zirasa neza. Hariho abantu rero bakunda izikomeye cyane mu mavuta, hariho n'abandi bakunda yuko bahita bazikuramo zitarakomera cyane. Rero ubikora uko ushaka. Ahangaha twe dushyizemo izindi, nazo turindiye yuko
ziza gushya. Tayari izi ngizi twazikuyemo zidakomeye cyane kuko iza mbere twe twazikomeje numvaga zikomeye. Ahangaha rero umva nari naniwe maze gukatanga ibi birungo tugiye gukoresha: onga, amasereri, ibitunguru, pavuro. Umva ukoresha ibirungo byose ushaka nk'ibyo mu nyama, ubifite ibyo ari byo byose urabikoresha. Twebwe rero tugiye gukoresha ibi ngibi nibyo twari dufite: inyanya, pavuro, ibitunguru, onga, hanyuma na tomato paste, nibyo twari tugiye gukoresha twebwe. Umva hano nari naniwe, byari bimaze kuba nko mu saa 7 hari. Umva nanashonje, inzara imeze nabi bya danje urumva, ariko ndakomeza ndihangana. Ahangaha rero ibirungo twe twamaze kubishyiramo, umva nemaze kunanirwa pe n'imyotsi imereye nabi. Ahangaha rero ibirungo ngira ngo muri kubona yuko biri gushya. Mu kanya rero tugiye gushyiramo inyanya. Nitumara gushyiramo inyanya rero, inyanya deja zamaze kujyamo, nitumara kuzishyiramo rero turarindira zishye. Ahangaha ngira ngo muri kubibona zitangiye gushya ariko zitarashya neza. Ahangaha rero twe tugiye gushyiramo onga yose twayishyizemo. Ngira ngo muri kubona n'ukuntu ibirungo byacu biri gusa. Ngira ngo mubona ko tofu zitandukaniye n'inyama. Inyama ubundi umuntu abanza kuzikaranga, ariko natwe tofu tuba twabanje kuzikabusha mu mavuta. Ngira ngo ibirungo byacu muri kubibona ukuntu birasa neza, noneho biri guhumura. Oh my god, umva ngira ngo muri kubibona ukuntu biri gusa neza, birasa neza pe. Ahangaha rero ubu ngubu tayari washyiramo za tofu zawe uba washyize ku ruhande, twe tutangiye kuzishyiramo. Ngira ngo muri kuzibona, ahangaha twe turi kuzishyiramo. Aha twe tumaze kuvanga, mbona ukuntu zisa neza, ni inyama pe. Ahangaha rero nayo ngiye kujabura. Iyo nayo nyirabuye, inzara yari inyishe, numvaga ngiye guhwera pe kubera inzara. Murama akangaka ndavuga nti sireka numve niba n'umunyu wanakoze. Ahangaha rero ya mazi yacu ya yandi twari twazitokoshejemo niyo dusukamo. Ubundi wamara kuyasukamo ugapfundikira kugira ngo bitogote ibirungo byinjiramo mw'imbere, ku buryo nyine uryo kumva uturungo washyizemo twinjiyemo imbere nyine, nta nubwo zinakumeye cyane nyine. Ahangaha rero byari biri gutogota. Njya murabona ukuntu bisa neza cyane. Inshuti yanjye, niba utakunda agatofu nubona izi ngizi ukuntu zisa neza, urahita uzikunda pe. Ngira ngo urabibona ahangaha byari biri gutogota. Umva zasaga neza, ziri guhumura. Mana yanjye, ngira ngo urabibona. Reba ukuntu biri gusa neza. Uko bigenda bitogota rero niko zigenda zoroha, n'uturungo twinjiramo imbere, n'akunyu gakora. Ahangaha rero tayari zahiye. Umva ngira ngo urabona ukuntu zisa neza, uri kuzibona zirasa neza pe. Nari mfite inzara, naherukaga kandi najabuye, ariko ahangaha wumve ngo byageze nko mu masangahe, ni nko mu masaa 8 pe. Ndebera, ariko zirasa neza pe, uri kuzibona. Niba utajya kurya tofu, ndakwinginze, bamwe bibatera ubunebwe nyine kubera zino process zose, ariko hari n'iziba zikoze. Ukagenda ukazigura, ubundi warangiza ukazikabasha mu mavuta ukaziteka. Umva ziraryoha pe, ziraryoha. Abantu benshi rero ntabwo bazikunda, ariko iyo agiye nk'ahantu baziteka akazirya yumva zimuryoheye. Rero nawe uzazigerageza iwawe, ndabizi neza nuziteka uku nguku zizakuryohera, uzumva zimeze neza. Urabona ukuntu ziri gusa neza, ziraryoshye. Oh my god, ziri guhumura, ntabwo ushobora kubyumva. Noneho ngira ngo uri kubibona. Umva bon appétit, ziraryoshye pe, ziraryoshye. None ukuntu zihumura byo byonyine, umva ndabibatuye. Uzabigerageze nawe wawe uziteke. Niba rero uri umunebwe urambirwa